大家平安，Jawab tu cakap jam-jaman nama kajenana sulibat. Sakatu cakap jam-jaman norita supuina kainua semas imazai tua Tisaloniki sangasan imazai tua ita suratan imazai tua ita kayang patutapuro kayang. 帖撒罗尼迦前书1章1到10节。Seman tigami amen ati Paulo ati Sira ati Timoti pasa tanumu na se Tisaloniki ya kiokai ana kisusu tua kama semas katua marareng ati Yesu Kristo ula sini pakizan tanumu na zwa na pakisumali ya pas iling katua sulibatan marwarwamen na paloro tua cemas tua patara timung na mapolat au no inuri-nuri amen nyano pina enet nya ki pa enetan na paloro i te ayau tua ta kama cemas anu kisah mula ana kemasi tua no saruan tua cemas katua no zurian ana kemasi tua no kilibak katua no kiadilan na kemasi tua no puzangaran tua ta marareng ati Yesu Kristo timuna sini kilibak no cemas ania betek kemelangamen tua piniri anangmu noa cemas ayat tua ka nya sini tau cikar tanumu nazwa na penakar bareba kai ini ka mano sinang kayan sakamaya sina bisuran kini jangan namen noa kala parawaca na babak sana kasih warung ngata atau cikar au pai kemelangamu tua nama kuda ania kisah mula amasan timun ka tanumu namen na kicharamun ta nuamen na kicharamun uta tua marai-rai na serapaimu na rawa setuanu kiparain tua kai noa cemas lakwa na marevamun uta tua rebana na kemasi tua telah parawaca na babak mana sika namasang kaki coranangamun nuai masitun katua i yakaya sinja amapolat ayatua kainu amarai na kemasi tanumu na temagil ini kami na pasa masitun pasa yakaya tinau cikran azwano sarwan ta cemas sipata to cika-cikeranga uta izwato na zoanga saka anemanan anya si aibu temadua na remanda pas maramarau aki sumaju tua patara nya sinata numunan tua na makudamu na sanu taurain azwa patara kina sensenga marka samya sanu kisusu tua kacemasan auri kiparain tua azwa walalu saka kaurida na cemas sanu kilalava tua azwa uri na kemasi tevabawa mance zala kenua cemas mabana pinapuvalut nua cemas kemasi tua na macai saka mabana ti Yesu aru pas ili-iling tanutin tua ini ka uri siki na malian nua cemas tanutin nu tevril aichu kai nua cemas sinivici kimazai tua 帖撒罗尼迦前书1章1节到10节 Acha linaw tiang kinupatsu ni nanga agamalu Acha kadam-daman na siniputarwan tanuti 活泼的生命见证那样活泼的生命见证人信主后
人生并不会从此一帆风顺，甚至可能为信仰而受苦。当基督徒遇到困境时，还能拥有起初的信心与爱心吗？当我们遭遇困境而失去信心时，再次回想起初信主的转变，将能帮助我们调整生命方向，回转归向上帝。此外，若能聆听他人生命改变的信仰见证，也能激励长久以来自行礼如仪的我们，活出基督的信仰。保罗不是把传福音当成一份工作，有做就好，而是用心帮助进入教会的信徒活出信仰见证。当保罗得知教会遭受逼迫，仍坚定信仰，虽然已长久没有一起同工，他还是持续关心他们，透过书信帮助他们学习如何委身于主，维持教会得以延续美好的信仰和上帝心意的生命见证，可以不断延续与传承。这2年多来，新冠病毒肺炎 COVID-19 带给世界许多悲伤与痛苦。在疫情下，所有事仿佛都不确定，人类活动也被迫调整。即使生活仍然继续进行着，但环境的变化实在太迅速，往往还来不及消化应变，新的议题和挑战又来了。在这困境中，基督徒若能展现活泼的信仰见证，福音的好消息便能继续传扬出去。帖撒罗尼迦教会的见证，就是逆境中仍然坚忍劳苦，彰显活泼信心见证。我们被拣选成为上帝的子民，也要继续将这美好见证透过日常生活展现出来，使教会朝正确方向持续成长。Ayo, mawana sini pas malau da nudin. Sakatu suaka teman-teman， 我们要想一想，自己或教会在哪方面展现出活泼的信仰。这就是我们今天早上要默想的。想一想自己或在教会在哪方面展现出活泼的信仰。现在的nudin， 那今天那今天们Saka改努力，拣选我成为你子民的上帝，感谢你赐下你的儿子耶稣基督成为我的救赎主，并差遣我传扬那救世的福音。我决志要活出信心、爱心与盼望的信仰，并成为上帝国的见证者。愿你帮助我，奉主耶稣的名祈祷，阿们。Mali-mali tu suaka zaman-zaman nama katinana sumupu, nama katinana kitulu, latinana kisamula, latinana 展现出活泼的信仰。Sinaya dan tu suaka zaman-zaman, saka mali-mali, latinana sulibat tu suaka kini adaban, 大家平安。